Presiden ka WPP ba Aden M Basaya Moy ulaong ba kejingkren jong Menteri Ketenat Pule Putih ura kam sangma persya ya ka WPP ha kapol bayalap election ban keno da kikitin ban wanra ya kejingpe jaj benru kamde ke kam shimet kumbala ong usembut Menteri rangba uba Preston tensong. Habakran hagas ngi palai uba Aden laong ba kejing ong uba Preston ba kadai ke kam shimet kam ya hap setia namar ba Ukraine ya kejing sngow ya pa jaj benru kum no ya lam jong kawe ke seng sain perthai kajing ong ba kadai ke kam shimet kadai tang kejing sngow jong uba Preston henre ki pai ba kim la ban pediang ya kene uba Aden la kamru ba kejing bam le AA ke bor ka ain kadai namar ba udai menteri henre ha kejing shisha ula dei ban sya kem kat kum ka ain personal matter kumba Ukraine kamde ke kam shimen Ukraine ka capacity ude minister but haga jinkren ga ju uklemkren ku private individual ni ude shimen Ukraine ku leader jong kawai pat seng san pathai daga bakren persya ini haki jaka pai ba kani kamde ke kam personal ya kani phimla bandri tingen kata kam shimet kadai da kawai pa negadi u di public figure ni gidi ke political party baka jingno kadai banwanra ya kata ka jinge pher jimot ban promote ya ke enmity attract ya ka an komala pen pawm te mna amar kata kadai ke jing so jung deputy chief minister kumnu u shem ya kani bat haki badan ka soka de upai ba sabar unum don weiru ban priang ni kejong ki bagari kam simet kala banong bu kuno enga simet ala don ki khap ka baki bri ki kuno enga bu ba don ni no pnya briu kata kali kam simet bagi kuno enga kata kam de kam pop kam don jing de bu pa ba de ki jing kren ju kata ai ka jai briu kata ai ki asli ki jai kan riu te ai banja la da kata garung ka jing ju kat jong ki jai briu bisong kan ni gari ke ju ren jelas ka shai ba lada menta ki snow shisha baki ko aban I free hand ya ka police department kani ke jingle ka jumu la dei ban syakem ba ka section ka bakren syai ba mamla banonra ya ka ko ta ka jingkren ka jingle dan ni kudu ka banonra ya ka jingnya kena aprengki ar ja ber ni ngim ko abakan no bolong ko manipur ni ngim ko aban no bolong ko bolong ngi somso abangi keren election ni keren banong nomora barabangi ni ra ya kamat jong reservation policy ngidap jiet ki kintin mo kajing jiet tu ki kintin ka long ka penghapan fikir yo kuno kam pakla yo ka peni ka je kana mo te henry ni sotu nomor budi minister la ready budi pai ba la ni di no yalam seng khala khala dari asha kem ndu no kinong ba ki pinship inflammatory speech ha Negeri Indonesia kat tu ke jingkren, but ikan ke jingkren kalau ada verify naki parlo garu kiri don buram apa garu ski berpawi ke jing smoky, yang this is too much apa garu, yang mak ke jingkren orang kadai ni yang orang kadai ke jingkren ke jing, te bat ngai we mo political activist apa garu super power pakai ke jingkren juga kalau kebalik, Ukraine ya kayak ke bami kor kalau ke jingkren ke juga, kampai kalau fabricated dan ke doctor speech, te ulari harus clarify. Lani ulah pancu apologize ndre kami kum kata namar ki ko banera ti ni ni num sam bat ni num ala ki ko gidi cikren ki bonon ra ai cikana hapre ki japri bron na ni ke jelang kemud kini kemud de baru kila ban le ka paman ni bahe pada mungkin ik me paman kata kaja hang ni menta hapo ko jing sencha jong ka MDA manchu anuksa pet ke jing bat i kalita yediong pi i kalita yediong ki nong kersan jong keseng NPP ki badi tang ki nong kersan ndre kita yong bapim bitu manu ki nya klem number plate ki pen pak siren hei pulit tu le ya ki ya ka kali ke jong atu si bengi sombun pri hopo mulai kipat ngong ngam mi bangam juta yong ka kali ke ya haswa jong kemban kata kali ka an hapo kani ke jela ko jong hapo ko zing sen jong ka MD